kumsang ni som ni le pan ni August ni som ni lai ni ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk thau chau ani khovel ram danga boina chi sang sang te kan thir lanin Russia Ukraine war chuk chang hi chipcher takin report kan nei hlai theilawa tuntuma hian Russia le Ukraine indona chung changa update thar berber te kan ron phau chuak don ani kumsang ni som ni le pan ni February ni som ni le palia Russia in Ukraine run tura full scale military invasion akal puitana tangkhan voin hi aniza samruk le pariatna ani towa hunrai tak chung Ukraine ramchunga hian indona hian acham chilto ani Interfax News Agency le Al Jazeera te chuan voina khan report anpek danin Russia annexed territory tia ansaitrin Russia in Ukraine ramchung anga arin lutak Crimea chiatna athenga hei hi Ukraine chuan aphana Mase Ukraine sipai ta chet na ngai ni in media ta chuan anring ani Russia hian kumsang ni som palia Crimea aram chunga alorin lua a next nuwa khan Ukraine hian har satna ala siam zui vaklowa Mase tuntuma Donbas region le Ukraine khopui sang te Russian sipai ten an beina wang hian indona lian tham taka akal ta ka wangin Ukraine chuan Crimea po hi anram chunga ni ziale engtika ma Russia kuta hian peklen antum lawani ti hi voitam tak anlo soilang towa ti chuan nimin tlailam panga khan Russia in aop chung Crimea Russian military airbase chu bei ania bom voi enge moza tapuaka heta hian thile hliam anum tanual ani Al Jazeera chuan an report danin hein beina wang hian civil mi nunna chan pakhat awma hebaka hian hliam tur enge moza tan oma Mase hliam tur za thi chiang kwang takin tunthleng chuan hriat thei ani rilawani antia tukin jing dar ko vela khan Ukraine top official Mikhailo Podolyak Ukrainian President Volodymyr Zelensky a thachang dol tu le advisor nina chalmek tu chuan Russia hian he airbase sa anral thuam anda te hi control zolowin antipuaka hei hi rorel na fellow taka ankal puiwang ania sipaite in obdan le inthunun dan chu khokhir hlei thai ani lowa Russian sipaita jinga hian Ukraine baizui zeldu lo hi tam tak anom towa hengmi te hian an airbase sa hian heng bom thokna tak tak mai te hi antipuak ani thai ani tin asoi chuaka Ukraine sipaite thilti ani lo zia apong zarbok ani heti lai hian Russian Ministry of Defense chuan voin lama thuchu an siam dan chuan Russia khothang lampang tuipui kama khomwala tranga tuipuya khomwalin kholut Peninsula Russian military ten anman turatana kanbuat sai Saki airbase chu haoma Mase helai huna ral thuam le puak thai thilte equipment chu sang indona tana kanma mo chi te kandana hun chu bom chiat ania Russian military ten trangkai takan man Saki airbase bay ani hun hi Ukraine local time chuan nimin tlai dar thum le minute som ni velkha ania Saki airbase atanga nai taka om Novofedorivka khuwa tang point puak thai thil puak ri hi hriat ania he khuwa cheng te hian an hriat dan Reuters news agency hena report an pek dan chuan bom puak hi tumsom panhi lai ani thu an soi chuaka Russia in Crimea rorel na chalai lok tura arwat sarkar hnuaya Crimea Health Department in report an pek dan chuan civil mi pakhat nunna chan hanom baka hian civil mi hliam tur pariat zet anom boka hetianga Russian airbase in bay ato hnuai hian Crimea Rural to Authority ta chuan thuchua siamin he thil thlenna hmun airbase atanga kilometer nga bial chung chu tlopo theilowin siam ani thu anpong zui ngalbok ani hei wang hian media person sang te point helai hmun hi antlopo theilo wangin he airbase beina wanga chiatna anto dan hi chipchiar takin report an nei hlai theilo ani Russian Defense Ministry in thuchua an siam dan chuan Ukraine sipai ta chuan kanram chung le kan opchin chung om Russian occupied territory Crimea Russian airbase chu nasa takin bom mangin hanron beya February ni som ni le palin nulama khan Ukraine sipai te Russia in opchin chunga an chet nat bertum ani tin thuchua an siam bok ani mase hetianga Russia in Ukraine sipai te apu mek lai hian Kiev chuan chanlet na anpea Crimea hi kanram bung than chungania civil mi tam tak an chen na munani ti khrang chungin engwangin nge Ukraine sipai te hian hetiang thil hi kan ti duang Russian military airbase sa chiatna thlenga hian
Ukraine sipai te chuan inrol na engma kan nei lo ani tin a soi chuak bok ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky a advisor Podolyak chuan Russia in kumsang ni le sompali malam dai atang towa ramzau na athomek na wang hian Crimea chu aramzau na zinga atelvea Mase helai hmuna hian kanmi puitam takta chu an chenga Russia in Crimea ama thunai na hnuaya ada hun chung hi atop hun chu anhai ta hleni ati Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan nizana khan thucha asoya Crimea Russian military air base baina chungchang hi soichuak chelo ma sela Ukraine chuan unfocus le until clear lianber chu Crimea hi ani mek thu asoilanga Ukraine chuan Black Sea le ache velte hi keima nia venghim theiloin Russian sipai telaka venhim hlei thei ani lo lai khan Russian Federation hian asipai te thachakna mangin Crimea chu kan kutata minchu saka international community te point Russia ramchung anga an pompui du mia lo lain kumsang ni sompalia khan Russia chuan arambung thanchunga rin lutin annexation chu apuanga tun thleng hian aram chung angmain Russia chuan rural tu te hada boka mase Russian Federation hian anlo hriata tana kadu chu will never give it up tin engtika ma heram hi kan pedon lawani ati Kiev chuan Crimea chungchanga hian thutluk na kan siam towa nget taka kan din na le kan thil tum chu Ukraine rambung than chunga Crimea hi alokir le theina kong kan dap don ani ati Crimea Russian airbase bay ani wang hian Moscow chu athin ur hlea Ukrainian media then khatta chuan han report danin he airbase hi mantlak ani tolo thu an puanga mase Russia chuan mantlak ani thu le thilti chiat lian tham an nei lo thu an puang thunga mase video footage tranga alan danin Russian military airbase hi nasatakin ti chiat ania Russian sipaitan besata na mga fighter jet te thok chuaka tumle thai tur chuan hun rei tak siam thatnan adu to don ani tin an report ane Al Jazeera chuan voin chahmalama report an pek dan chuan Ukrainian sipaita hian Russian military site hi an beya an airbase hian boman thak ani tia puna hi thil dik tak ani chuan Crimean Peninsula chunga Ukraine sipaitan major attack tian soi in bainalian tham an kalpui voi khatna ani don ani tin an reporta hei hian Crimean Peninsula le achevel area zongjong te chu in nok boina le conflict zone a asiam hala Russian sipai tuipui lama chachi Russian Black Sea Fleet headquarters chuan Sevastopol bulloka Russian military air base chu bei ani ngeya mase he air base anron beina hi lian tham taka kalpui ani lowa Ukraine sipai ta hian amma point helai hun hi bei an lo tum towa Crimea kan airbase si Ukraine chuan an ngai mo hlea thakalta khan drone mangin bei an lo tum towa mase Ukrainian drone ta hi ka thak vek aloni to ani antia khatianga drone manga Crimea ramchunga Ukraine sipai te anron check nuwa khan Moscow chuan warning chiang tak mai ati chuak ngala Crimea ramchung le Crimea Peninsula vela hian Ukraine sipai te hian in beina an chok chuakemo helai bel chunga hian asipai te acha tiremo sipai te cha tir tura thutluk na asiamani chuan Kiev laka hian thungrul na fel tak chu kalpui hani donani tin warning hi alo peto ane Moscow chuan official a thuchu an siam danin Russian indo thona te chu van boroka Ukraine sipai te hian andan cha thailo wangin Crimea tranga naivai tak Ukraine nena border anin serton na mun Ukraine chimlam panga Kherson region chunga trangin Ukraine sipai ta chuan Saki airbase si hanon benge yani tin annem nget bok ane hetianga Crimea le Crimea Peninsula vela thil athen mek lai hian Ukrainian official ta chuan The Associated Press nena report anpek dan chuan voin chamhalam darsom pakhata tranga darkar somni pali kalta chunga khan Ukraine ramchunga nuclear power plant lian tak mai chu Russian sipaitan anop na hnuaya anda hnuwa Zaporizhia nuclear power station a hian in beina achuaka hei hi Russian ho thiam lo ania anop chin chunga anda reng chungin Russian sipaita chuan Zaporizhia nuclear power plant chevela hian bom anthak leta tumenge mozat bom hi apuaka Zaporizhia tang hian Saki airbase hi nai tak ania Russian sipaita hian Zaporizhia nuclear power plant le achevela bom anthak le anon kalu te hi
anin do thlona voi khat ma an laman ngai lo ta chu in do na hmuna an ron tir lu ta chung ta chu an control thiam tok lo wangin an mani airbase nge saki airbase Crimea hian an kap lut nia an ngai thu an soibok Russian sipai ta hian Zaporizhia nuclear power plant beipui an ron thlak na le bom tam tak an ron thlak na wang hian Ukrainian civil mi pathum lai chu Russian sipai ta hian an thatani tin an reporta hebaka hian Zaporizhia chevel cheng civil mi somni le pathumin liam na takmai an tur bok ani voina hian Ukraine ramchung mun sang sanga in kana athleng deuh renga Russian sipai ta chuan rocket za somni chuangjat mai Nikopol towna an kabluta hemi chungchanga hian Dnipropetrovsk regional governor Valentin Resnichenko chuan Zaporizhia nuclear power plant hatranga Dnieper river kaltlangin Nikopol towna hian rocket hi hanron kabluta Ukraine chuan kanhriat thai china rocket za somni aya tamma Nikopol towna hian an kablutoa heng rocket te hian apartment building civil mi chung ko tam tak tak anum khomna building lian tak mai chu ka chiat ania industrial site anti thilsiam chuan hmuna building thren khat ta chu ti chiat vek ani boka Zaporizhia nuclear power station chevela hian tumthum lai mai tun hnaya Russian sipai ta hian bom anti puana ani toa Al Jazeera chuan han report danin Ukraine le Russia ta hian hetianga nuclear power station bulloka bompuak chungchanga hian inpu ton na annaya Russia chuan Ukraine sipai ta ti ani thu an puanga Ukraine ro chuan Russian sipai ta ti ani thu an puang ve thung bok ani mase Zaporizhia nuclear power station chevela hian voitam tak bom ha pu ta ka wangin khovel ramsang sang te tan hian nuclear zungzam laom tak mai chu aput chuakani chuan a chevela mi abik takin western ramsang sang te chuan nasa takin an tur dona chu thil thleng thai ani ti hi rampani ta hian chiang takin an hria mase Ukraine hian an mani tranpuitu European ramsang sang ten an torna tur chu thlentir hi an thil du ani arinom lawa Moscow sipai ta thil ti hi ani thaizokin harinomani anti voina hein beina athlen non le ma hian tunhnaya Zaporizhia nuclear power station chevela bompuak om zeu wang hian Zaporizhia regional governor Alexander Staruk chuan nimin lama khan radiation level te hi uluk takin endik ania nimin thole ni thleng kha chuan radiation level hi normal takin halakal ria mase thil hlau thonom tak mai chu normal takin radiation level hi tuna omri masela boruak lumle satak aton thuta wangin he radiation level hi sang taka athleng chho thaya Zaporizhia nuclear power station chevela hian silai me pole thlona thlotlang te missile rocket te baka heavy artillery chi sang te chu thlotlang tir hi rm tolowa chu wang chuan khovel ram sang te hian Zaporizhia nuclear power plant le a chevel area zongzong te hi restricted area puang turin kan phutani atia Moscow tanpo hian thil laom tak ani thaya accident chiatna alo thleng thutani chuan Moscow mai baka hian Russia khopui sang ate radiation level sang tak chu clear thot dan danglam thut awang hian radiation zungzam hi lut thut thai hania chu Moscow po hian ahriat atrulani tin alo pongzar to bok ani Zaporizhia region chung mun tam taka hian Russian sipai ta chuan air defense system chi sang ta chu anop chin chunga hian anpun furtoa heta chung hian Zaporizhia nuclear power plant hian Ukraine sipai ta chuan bom kablut turin ti thai engma kan nei tolowa chu wangin bom thak tu hi Russian sipai te anni ti hi chiang takin anem he thayani antibok Zaporizhia nuclear power station chevela rocket zasom ni chungzat mai kalu chungchanga hian Russian state TV chuan report anpek danin power line tam tak chu ti chiat ania power line baka hian uranium songbol na mun then khat ta chu ti chiat ani boka mase chung ta chu tuna chuan siam thatle ani toni ti in thu chu an siama Ukraine sipai ta chuan karmasa khan Russian sipai ten an opchin southern Ukraine Moscow sipai omzongzong ta chu chua ani theina turin counter offensive operation chu an lo nei towa ground na inkana lian thamle huamzau takmai hathlenga khaminua khan Zaporizhia nuclear power station chevela hian beina kantok le tani tin an puang zarthung ani tunge thiam lo zoka Zaporizhia nuclear power station le achevela hian
tu zokin nge rocket kap lut ti hi chu fin fia thei niloma sela war analyst le expert then khatten han soidan chuan Zaporizhia region chunga hian mun tam taka Russian sipai ta chuan air defense system handa heng Russian air defense system ta hi rocket satlia mai lokap thlatur chuan rintlak tok ania riaya chakjoka missile ron thlok po kap thai tur khopa rintlak ania mase Zaporizhia nuclear power station chevela rocket jasom ni chuangjat mai hatlak lai hian he nuclear power plant hualvela anda Russian air defense system ta hian engnama anthoklowa chuwang chuan rocket tamtak power station chevela kalu hi Russian sipaite thilti ani arinom jokani tin an ngai dan an soibok ani heti lai hian Ukraine khothlang lampanga indona boruak po avung thle toa Ukraine khothlang lampanga Eastern City tuna Russian sipaiten anopna hnuaya anla dalo jinga poimo takmai Donetsk City atanga naivai tak town pakhata inkana athlenga hei frontline town ania Al Jazeera in report anpek dan chuan helai hmuna Russian sipaitele Ukraine sipaite inkana athlen chan hi Russian sipaite chuan anopchin ramchu zaubeltumin ma anrun la chu Donetsk region pumpui uncontrol thaina tana thiltrangkai taktur ania mase Ukraine sipaite chuan counter attack lo nain helai hmuna hian anlam buna inkana athlengta groundna sipaite inkana liantham taka athlen mek lai hian Ukrainian force te chuan anlo dang chatta ni tin han report ani heibaka hian Ukraine military te chuan thuchua an siam danin direction sang kiltin atangin Russian sipaite chuan Bakhmut le Avdiivka khopui te chu han baya Ukraine khothlang lampanga tuna indona kalmek na hmuna hian Ukraine sarkar daudala anlakatanga anin lakran thaina turin Moscow thlop tu helpol te naw deu engemo hanoma chungjinga chuan Chechen hota hi antelvea Chechen leader Ramzan Kadyrov chuan thuchua asiam danin Ukraine khothlang lampanga Soledar towna Moscow sipaitatan factory pakhat chu kan control na hnuaya kan da ta ni tin voin khan apung jara Chechen hobaka hian Russia na thlop force than khat ta chuan thuchua an siam danin Pisky village chu Ukraine sipaitele militia ten kanin chu meka tuna hian Russia in min thlop na hnuaya kan sipaitele Ukraine sipaite in kana Pisky khole ache vela hian athlenga Pisky village hi Eastern Ukraine Donetsk region chung control na tura khopoi mo tak ania hein kana hian ne na kanchang ngai don ani tin thuchua an siama heibaka hian Russian media ten report anpek dan chuan mercenaries group tia hansai tol thattura android thin Wagner group ta chuan tuna hian Bakhmut city hi an hnai to hlea he khopui hi lamai thai turin inbot saina han kalpui mek ani mase western ramsang ten ralthuam manga Ukraine antan puina wangin Donbas regiona abik takin Bakhmut le ache vela in beina hian Russian sipaitele Chechen hote Wagner group hote hian antum tan angin ma anson thailawa Ukraine sipaita chuan andang chatmek ani tin an reporta mase Ukraine sipaita hian do an nga hlea province pakhat chunga ringot po helpol chithum velle Moscow sipaita nen indona an nei meka hewang hian khovel ramsang ta hian Ukraine sipaita hi ralthuam le sumle pai manga tanpuina hi chakjokin kanpek thoi hi atulani antia British intelligence agency ten thuchua an siam dan chuan Zaporizhia nuclear power station rocket tam tak kablut tu kha Russian sipaite ani thuchua siamin annem ngeta achan chu groundna Ukraine sipaite chuan counter offensive operation ankalpuya he operation ankalpuina zongjonga hian Russian sipaite chu nungtol joka antan zelawangin Zaporizhia nuclear power station hi anthunun na hnuaya tanga Ukraine sipaiten anchu sakmai hi anhlau thon to wangin Moscow sipaite hian rocket tam tak henglai chevela hian ankabluta Zaporizhia nuclear power station atanga hlatak taka om Ukraine sipaite inkulna munta chu bei antuma mase Ukraine sipaite hian ma thui taka anlo son to wangin Russian sipaite hian rocket manga beitura thupe kandon to wangin Zaporizhia nuclear power station bullok loka hian heng rocket tam tak ta hi ankap chuak ta ni tin annem nget ane battlefield tanti indona athlen hmuna thilthen dan zongjong ta hi Al Jazeera chuan anma nin engma verify thei an nei tolowa indona hana sat em bangle
an ral thuam man ta chu laom tak tak ani to wangin media person te tan po hein do na hmuna hian kal chu laom tak ania Ukraine ram chunga mun him jok in do na hmun nai vai dewa te anom thina ma se battlefield la thil thlan dan dik tak ero hi chu reporter te tan hian verify thai anri lawani tin Al Jazeera chuan han report tel bok ani Bakhmut le ache vela Russian sipai te le Ukraine sipai te anin baina hian Ukraine sipai ten operation an nei zongzong ta chu za deuh thoin han hlotlin puya Donbas regiona nisom thum chung zat mai han mani aya alet tam taka ramlian jok le sipai alet tam taka nga jok ral thom lama po khovela chungnung berta jingami Russian sipai ta chuan thilti hlei thei an nei lowa Donbas regiona nisom thum chung bai pui an thakna hian chorwalin melruk bialvel chau Russian sipai ta hian an la hei hian chiang taka ayan tir chu Russian sipai ta hian Ukraine sipai ta hi natakin normal sela region tam taka hian norkir hlei theiloin harsatna annaya chung an harsatna lian tak tak thlen tu ta chu Ukraine sipai te an hoisana wangle an ram tan thi po an hlo wangte western trangrual poltele US in ral thum chi sang le sum le pai manga atran pui wangani tin an report bok hetianga Ukraine ram chunga in dona lian tham taka akal mek lai hian Russia tana nget taka dingle Russia thoplat tu Belarusian state TV chuan western ram sang tele US hian ral thum hangin Ukraine hi hantam pui chun jam reng ani chuan nuclear ral thum manga in dona hi athleng dona ni tin nitin deuh tho han pongjar deuh renga Belarusian state TV te hian nitina report an pek thin jinga langsar tak mai chu Ukraine ram chunga Russian sipai ten anop chin chunga hian Russian sipai ta chuan nuclear ral thum chi sang ta chu atul huna man mai thai turin han chhoplu donani tin han pongjar deuh renga hei hi western ram sang ta chuan anti du ngei an rina wangin Russian sipai te dan cha na tur hian Ukraine sipai ta nena hian tranpuina warzokin anthon lut mek zel boka tuna Ukraine ram chunga Russian sipai ten anop na hnuaya anda to china hian Russia hian nuclear ral thum te hi ada man thai tura a chhoplu tani chuan western ram zongjong te tan hian laom tak ania nai vai taka tangin an ram chung chu nuclear ral thum manga bai mai thai ani to don wangin Russia hian hypersonic mangin heng nuclear warhead te hi atir chuakani chuan in nei chil taka nuclear ral thum chu chak takin ri aya alet nga chaka aron thodona wangin western ram sang ten air defense system an nei te hian aman man don lawani tin han reporta hei wang hian Moscow in Ukraine ram chunga heng ral thum nuclear warhead te install ma hian US le western ram sang trangrol pol te hian Ukraine nena hian tranpuina chakjoka anpe ani lo vek chuan anram sipai te rang taka tirlu hi thil trul tak ani towa ma se chung thil pani chu chak taka kalpui ani lo chuan Ukraine ram chunga tang hian US le western ram sang trangrol pol te hi Russia chuan nuclear ral thumemo missile hlom tak tak mangin aduna lai hmuna piang hi akap thei to don ani tin an reporta chu US le khothlang ram trangrol pol te tan chuan thil thalo tak ani former NATO chief Rasmussen chuan voin khan media te ma an zona te changin ain lana Ukraine ram chunga in dona hian western ram sang tele US ngai po anghong dan tur chung changa media ten an zona chu changin NATO po hi tunaya thuk jokin ain rol ngei hatul dona chu athleng lawani chuan ram sang tan laom tak ani donani atia Ukraine sipai te hian Moscow sipai te hi anram chunga tanga annor chuak thei ani lo chuan US le Europe khomwal pui pumpui hi Russia laka security thila himlo takin anom to dona chutianga anom nuwa chuan Putin a hian Ukraine ram antran puina hi chunjom to lo turin awau ngei dona nuclear ral thum manga heng an khopui sang te aka sak chuan Russia laka hian na takin cheve thei ma sela anram chunga mi puite tornarap thak tak chu Russia hian atlantir thairanga wangin tunanga kalrang chuan Russia na wauna hi anjom mai hatul hun aom dona ti chuan chumi nuwa chuan Russia in ramzau na athomek hi chunjom zelin Moldova ram chunga separatist rebels te anom na mun Transnistria region pumpui chu ramdang ten ando dalna telmi alawin olsam takin Russia hian ala to mai donani atia
Putin hian helai mun hi hala zuani chuan Europe khomol pui pum pui hi Russia chuan athunun nan huaya ada theidona chu chu khothlang ram tangrol polte tan hian thil thalo tak ani don ani tin tuna NATO chief Jens Stoltenberg ma chia NATO chief ni na lo chel to tu Denmark Prime Minister ni na po lo chel to tu Anders Fogh Rasmussen chuan voin khan media ten ankom na asai chuak ani Rasmussen hi Danish Prime Minister somni palina ania kumsang ni pakhat November tha khan NATO Secretary General som pahni na niturin laklu ania April sang ni pakwa thleng khan he na hi achel ani ole khati sung kha tuntumata na chanchin thar kan buat sei thaite nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu ta jinga kan channel la subscribe lo tam tak inomani ti kan ria kan channel hi milo subscribe sakjal turin kan som cheu ani ti chuan Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia